محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي لليطهر المصطفى من منظر أطهر المنظر يزداد شوقي كلما أيان دراك بنيا ماما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم من دون أم تغيني الله سبحانه وتعالى في كب الشيطان تورم ولا دبركم من أبلك آدمنا أمان زمن الله لا كادمنا الله سبحانه وتعالى تكبر كماي صلك على كربك صلى الله عليه وسلم. أنا بون السنمون أنا جنيان زنمون أنا مؤمن من لا إله إلا الله من أبولو فكتاسي الكيما جودوما نامبرو لامي فولدي السلام تشما أنا مسماما السلام عليكم دكوني نافع إخواني المسلمين بل مع السلام. هذه هي الجلسة الثامنة يسكي السكيناي لأخيكم في الله عبد الله نجل محمد الأمين كنت الدنجي أنا بالمكاي أنا الدين كلام لو كروكونو فوق منبر الفقه المالكي أن ذكر الممالكي كمنبر السانفه منبر كدين فاميا سراكا كالسلام اللدنيا برسابو ويو دمي وفاو أنو مكو فيه برسابو ويو دمي وكرمكو فيه وسراكورو كو فرانكو جي نيا ذكر الدين برو دلا أمي دكوني ني سلامة تشما أنا مسوما فيه الله سبحانه وتعالى ديلي أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سيدي مسكا كاكا على كما كاكا على كربنا بونا كما كانغا مويه مامونو وبيبمالا نيما دي مي وبيتوكو بمالا نيما دي لا على كو كاكا على كما. السلام نمبرو لا ولا دا تمنينا خالي بي انجو مي لا دارتيكي نو في دارتيكي يا جيرانا جوكو تشي جوكو داما دو بي ko alsalama ka salamiya sabatile ko ikesri choko bele jeleka iki sebo olula ayo kuma munu vo feku makana amba feka dalujo o kelengele bele jeleka qur'anen hat sakena man nashila alakrabako sallallahu alaihi wasallam adarti ko kwati daga salame baliko hakilima yi aka salame nyo an lasira adalu alakrabaka makai alakrako la yahillu lil muslimi an yurawwi a muslima alakrabako hono mandeu ken garalena almamalika kalandeu kwati daga silamaye aka silame nyo Allah sira. rawahu abu daud imam abu daud en lakali aka sunan kono وقال صلى الله عليه وسلم ايضا alakraba madawma alakrako kokura man samata naja kono hono mandeu ne mamizra ka sadala nena ki dade kotikala ma kishira. وقال صلى الله عليه وسلم ايضا alakrabako kokura الصمت حكمة وقليل فائله كنا محمد مندوم بينغونا جياي دادي كودون دي nga keba ka doko imam zeri dalanena insha Allah ta'ala wi kishile bu toroma karsa ya foya ya fota karsa datis gi bi kisho toroma woni kishira atoroma jena ya la hara ibi kishi atoroma wa qala sallallahu alaihi wasallam aida alakrabako kokura aya fanyi itabtigi ya fanyi ko kan angana ngale muso blala adalu alakraba kap makai alakrako la tahlifu bi talaqi dum hormande akana kale ne muso blay wala etaqi akana kale ne kan horoyani ne man ngoyinge ne masaka ngoyinge nga jomso wal ma nga jonge kan horoyani do wal ma ne ngoyinge ikira horani ko ngana ngale ola fa inna zalika min ayman al fasaqi ko ye fasikiya tle fasiku nanato munu ngunde ala don no kunda kira don ko ye odu ka baraketay kongra salamay alhamdulillah rabbil alamin ala ya munya ngara ma bay ko ngana maniya joko barable ko ngana manu nga ma fota foble ko ngana manu nga keta keble assalamu bay ma bay ala ma mbunyina
hali bi alakira bama dawma alakira ko kokora wa man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut muhun mandew aw lani mami mako jora kalenina ko ba fa ka kale ka kuma fata tahqiqu ka dangania jira ka fo nyeni mi foni tiende ko tigala man na ba kale falyahlif billahi ko ka kale alala aw liyasmut wala ma ka dade ma benin bace a benin vace a kirata borata bananu ni fanenu ni nye aywa chani barawi ngele belejele haramu ye aslama chamana musoma ito nganyere bwala anyanyere bwala ande munu nye Allah subhanahu wa ta'ala ka kalfawi amma ito nga fere ka ngu bwala ito nga fere ka muso bwala ito nga fere ka mbalma bwala kaleni abiken Allah subhanahu wa ta'ala de kale kanye saba islame mako jorala nga salama hunu mandew aslama mako jo kalena watimina amanga ke yoro surunyi wajala ko imam shafi'i maliku bun anas ka kalandendo imam shafi'i don geturay alakra sallallahu alaihi wasallam ka dine de beni ay alimul masri misra ngo ko don baba imam shafi'i ko ka nyina ma be kono ni ku nye kalani me ada wasara be ka makala na le ko amakale fona sorla be ka ma de kala kalanina allah subhanahu wa ta'ala bunya sira yoro mimma ki kale allah subhanahu wa ta'ala la ko ma ko ma jo ola sirango jugo fe abin ma ko ngalana subhanallah ambe ala deli ala donjuma ala ko noko yamma kala ni bi ke cugo siya sabade billahi wallahi ngalina alala billahi ngalina alala tallahi ngalina alala islame ben vo o wasara asra allah ba yorma islame ni voy bi dade kuma bana ngano de kera kare kono kuma kelay no de kera baro jalay no de kera de kurnya kelefla kale bi ke alala subhanallah be ala deli hakli juma be ala ta'ala ko di amma nga balawni mashibate foye fo doni dokoya fo doni bani ana kalambaliya de balawye kalambaliya de mashiba bon hadama de yere tayere dona makala na islam ni kala ni ala ka dine kala ka shidon dine de ba jiri la ke ma bay dine de ba jiri la ko karsa ka fsan vol masakana nugo dine de ba jiri la ko karsa ka boni ngeli ma kanenge dine de ba jiri la ko karsa so ka sa ko ngana idambe tan war shay minene kanani mine alhamdulillahi rabbil alamin ni salama yo fami kira ma bay wallahi alli bi shi ko ngona ye ma bay ni daga kna fam ni jidon baliya ni nyenyi ni baliya ni nge baliya o de ko nyami ikhtalat al habil bin nabil ko nyami na nyona ko firikira fembe bike fembe bi fo subhanallah ala ka ngisi kan nga hakli nyuma be ala fa ala ko de amma tab tigi tlale ola halibi aduna aywa kewale werawla jogo cejugo werawla kangala olu fanana ko jogo cejugu kangolu dabla mumini ni balku yara e ka don ko lu tika ketay qala nazam rahimahullahu ta'ala alaka gitro bina kuma ayatul majo ambe ala deli nunu ndame dayro min nabi allah subhanahu wa ta'ala ka hinula alaka hinuni alsalama shubala jelela uyo jingew uyo nyesigi uyo oke o labe kabla wallahi ni mauma yel inyish allah subhanahu wa ta'ala ma kala ka jonza maka shi allah subhanahu wa ta'ala ma ni dari kabru kono domina ibado ko qad anzalta bi khairi manzuli bikoni jingina jatugula so here maka nabi fajati mi ngo yande ala ila du qur'anana wa ma tuqaddimuhu li anfusikum tajiduhu inda allah na min blanye abo sara ala fi ya rabbi allah subhanahu wa ta'ala ka ngane mbara no nganga kabru kono sumanani ala ka ke kuna wuli an kiyama ala ka noro yani saratuka ala ka aljina sallallahu yani ala ko kaka ala kama ala ko ka ala ka bana bona kama aslamu ala ka getura ko wal hifdhu lil basari an harami ka nadaratin tu'dhi akhal islami ko haramune do baliku ka ha anyine do baliku fe aka nyana flali tanga ka bo haramu flali ma ka nadaratin tu'dhi akhal islami ko bi haramu flali dukumada ka bo misalu kiye ina fo flali min yaki islami nyana balma islami na ba toro islami nyaki nyetura la fa ka ni megena flali ni man nyem munde yenena no kara don toro nana islami nyuma kana son ikoke wa haythu kana fasaqan lan yusjara فواجب دون أذى أن يهجر أكون غاي فلك ينيتور سلامي مينا كافله فله تقول فوق تورو ني سلامي ناصر لا فاسقدو ها كوبما واجب عليه دو إكا إكي دانا تكالا إكي سيمو أكاكولا كم مؤمن بالكو إسلامي نيوا إنا كنجي إكا كافة على كما نكما من أنا كرا فاسقية على كان فاسقية ما نكرا تشنكلاي نكرا على كوتالاي yi seko beke aminani na kabo ola idesera sangone minni ni fe ki danati kala isebo asena idabo adala ibulu baka barawla wa hifdhuhu masta'al al jawarihi ko wajibi ale do mu'mini balikuka
kwa ka yɛrɛ kun tanga a seko damajira bɛɛ lajɛlen la a senbu kwa k'olu tanga a seko bɛɛ lajɛlen la wa an yuhibba lil ilahi al-fatihi wallahi Sheikh Qalawi kun ye gɛtura de ye a bɛ se arabukan na kojugu a ka alfazuw ka di kojugu wallahi a ko wa an yuhibba lil ilahi al-fatihi n'i bɛ kɛ maa fɛ k'a fɛ al-fatihu huwa Allah dayɛlɛli masa de ye Allah subhanahu wa ta'ala ye n'u mago jɔra arabukan na u bɛ na n'a ye cogo min ka d'u ye wallahi dɔnni ɲuman bɛ ala fɛ ala k'a nɔgɔya an ye alisilamɛw dɔnni gɛtura ko Maliku bun Anas ka kalanden ko k'a fɔ an ye ko n'i kɛra mumini baliku ye n'i kɛra mumini ye ni ala ye balikuya si d'i ma i kɛra cɛ ye o i kɛra muso ye o ko nin jogo ninnu ɲi ma wajibi bilen ye i senbon a bɛna bɛɛ lajɛlen jate ye i ɲɛ i se i bolo i da n'i nu i k'a minɛ ka bɔ ala tanama kow la wa n'i bɛ kɛ maa fɛ sa i ka silamɛya danbe kama i ka diinɛ kama k'a tigi fɛ Allahu subhanahu wa ta'ala kama kana kɛ maa fɛ ko fɛn b'a fɛ kana ba maana ko fandan do kana ba maana a yɛrɛ yeko kama sharh wal bayan aka muradu aka laɲini ni ndongli sonunu ayni kuma damado munu aka laɲini yajibu alal mukallaf hifdhu basarihi abi wajibi baluku ka aka nyina flali tanga an kulli ma la yahillu lahu nadaruhu shar'a fenwo fenno flalti dakhay sharia la ka nyina flali tanga ka bo bema sawa'un kana suratan aw zata akira photo de yo ni photo ni photo cejuguye anyina aflali haramuye aw zata wal ma kira jati de ni jati ni jati ayo cejuguye aflali kar haramuye wal ma jati cejugu tekoy nga jati mindo aflalti dakaye jati cejugu doye alsa muso ngolo dayale lefle yi kun korta nyebe nama aflalti dakaye ko fe fana alsa muso yere labe nefla fa be suturale do nga kay nyeturo afarkolo la ka farkolo la halafle ka kodone tamato fle fo ka don afarkolo ka bo ayanga dogo abeta ni daka yi alislam ce alislam so ni flelu munu ni balikele do ka bo uma abazizi kosebe jacce juguka alislam dina laselaw sirana apma folinye akanna fo ko yala ira ba lajewa wal ma ira bora kalama cogodi wallahi an labene do ko to juguyata met lemina kleb baro bi fembe fu nyefo mo ko tile baro abe fembe abe manvi kala fembe la jacce jugu munum be alislamo bolo jacce jugu munum be aywa nasara unananaye kana di ama kana yereke anze ngoro aslamo ay to nga hakil so gorto nyer la abele jele fleli haramu yi a photo ana zati wa kadhalika shira'ul qanawat al atiya bi surati al muharrama aywa shani munum ambi aywa kanal horizon munum za ko ke anga aywa machine ngono nambu laje anga telewla aywa bele jele ka famu ka donga fo ko silame ka sanda de bala ni silame ni bi sanike ibi fenzan femin zani dakale do ka dinena o dakale do silame nga jamunu vleli ya haramu ya silame la ni ye warbo ka do olula o dorome kiyama ibo saratu ko fo Allah subhanahu wa ta'ala ibi laba ka tasira fo Allah subhanahu wa ta'ala wa ibina fleli min vanake haramu do wa don fana kibini kam marachi ala ka hakili nyumandi amma o kuma sheni munu be jacce jugu jira olu sani haramu ye aywa kana watu munu minna ni photo cejugu ye wasaqdam al hawatif laha ka anga telephone fana labara a cugola ka jacce jugu fana ta telephone kono mbele jele haramu ye ani al aflam al fahisha al muharrama allati turithu qasawat al qalbi na'udhu billah anga layini muni layini filmu cejugu munu ni masala bolo boy ngora ya ve muni ambaka puma getura munu ndala neka ambaka munu nga bigi tano korofo ay utlen ngo non tle mabbe nga dakurnya kele alakra sallallahu alaihi wasallam ko te ko utitu bi majami al kalmi utitu jawami al kalmi makka fo yoro dirane moduma ningo dakurnya kele ngone venye haramu ya bi wolode sa ila qiyam sa'ati kata se al qiyama jodo sangama alakra sallallahu makka kana kono fe mananna an nin len nuna sa kata se domi ma anga don ko qur'ane mizane ni ya takabla qur'ane na mata wafaqa mamna nani qur'ane bena wal ma ya takabla alakra sallallahu makka masanmo mizane na mata wafaqahu nana bena fa huwa maqbulu o minane do bi barakano yi wa mata khalafahu niyabla la nana mabbe fa huwa matrudu o genedo niyo ke in Allah subhanahu wa ta'ala bi fonyongo inde aywa alakra sallallahu alaihi wasallam ka aywa kanay wa jacce jugun non vlele tore to qasawat al qalbi abi adama de dusukun de jah abi dusukun jasse mama dusukun jadu nye kuna ngoya tamashen nani alakra bay mifo alakra sallallahu alaihi wasallam tamashen nani fo amande wonyi
ko tamashen nani ye dusukun aywa kuna goya tamashen jumudul aini nyekolo ja qasawatul qalbi dusukun jali tolul amali na takuna la janya yena kibina jebe mara bita Allah harati jebe mara wal hirsu ala dunya ani je kanu dama teme ala kala sallama ko kuni la halaya nani in tamashen nani kuni kuna goya tamashen de kuni kuna goya de ako arba'atun min ash-shaqawa ko fennani be ko kuna goya yere de ja tamashen yerte a yere de do ma dusugo nje kuna goya de ni fembo se salamema ka tinga hakili sabara tu yere lawla aslama to nga hakili to anyere la anga an wasado jakola mimba nafa mimba njidi anga dinena mimba njidi anga nyina mayala atonunu anga nyira ko minaka bo mamen anga Allah subhanahu wa ta'ala deli ala kan gari uluko na'udhu billahi ambi ala deli ala kan ngishi dusugo njama hiya min ahdi alamati shaqa wal arba'a kama shenani min vori yesisan ko kunangoya aywa kunangoya du aywa dusugo njay adoy Allah subhanahu wa ta'ala ko qur'anna sura halibi ka mo dalu joye qur'anna ala ko alakaba ma qul muhra fi mandawni qul lil mu'minina fa mu'minu ye yaghuddu min absarihim kun ala ko ku nyana flelu datuko ka ba fleli ce juguma wa yahfazu furujahum ku nyemana utanga zalika aska lahum ko de ka sanu yewde ce kan inna allaha khabirun bima yasnaun ku ka don ko keta an fota ko atike ala nyinema ko Allah subhanahu wa ta'ala masay ko nyebe kula subhanallah ala ka kilin mande amma وقال عيدا على كرفنا كوكو أيوة قال عيدا الله سبحانه وتعالى كوكورا قرآن النسولة إن السمع كوانغا دو نينا فللو منوني على يكلفاما إن السمع كوانغا دو تلولا منوني على يكلفاما ولا بصر أنا نينا فللو منون كلفاما والفؤاد أنا يدسكم من كلفاما كل أولئك كان عنه مسؤولا كوانغا دو الكيما جودو دسكون ديكي نيدا تيكي تلولا مني تيكي كيبي نينغان مبلا جلي لكياما سبحان الله على كانوا كيعني على كربس السماء ولا عني قد ورد في الحديث أننا حتى كنما نسلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كافو على كربا كاكو ثلاثة أعين لا تأكلها النار كو نيدا ناني نيدا سببي كتسمى تودون يوم القيامة القيامة جودو عين غدتي المحارم الله نيمي ناصر كدتو كبو حرامكو في للما جا جوجو تولي جا جورو بابالا جا نفا بابالا جا بجورو دي مؤمنما jabi joro badi salamema ko nyemi mana datu ko haramu flelim ala kika ala yakama akika kirabba bunye kama ka andeme ala wa aynun bakat min khashyati llahi an nyemi zirana ala nya fayi jijini wa aynun batati tahrusu fi sabilillahi an nyemi shira baka ko shirika Allah subhanahu wa ta'ala kama abisel alay alquran kal alay abisigiru sanumonge nyeturo me Allah subhanahu wa ta'ala la fakata duguje hadhihi al akhlaqu nin jogo sanumanu nu aka puman aywa ay dakunya damado min vie la xertigi dakunya damado min vie abaka angen ka bon nin jogo ci jogo nunu ndema hadhihi al akhlaq al fahisha haramun alina nin jogo ci jogo nunu nu aywa mballedo anga kerengar le yana abaka puman mu'min baliku min ve mu'min haklima min ve ako haramun ali irtikabuha mbara ci jogo nunu ngeli haramu ye aka lima la yajuzu lahu kadam munga ati dakai nyesiya shika an yu'zi akhahu bin nadari ati dakai aka balma salama fle to la min ba toro wala bi ghayrihi akana toro ni toro to shi illa an yakuna fasiqa fana sarla fasikido mujahiran lil ma'asiya akema ka kota bangi keneka o yoro kon nasa ya ibsaki semba sena wala sabila alayhi la iqaban wala mau'ida balma salama fle akara fasikuye akara ala kotalay wa fanga shite ila ka bwala itise ka aywa nyangata siga kuna mimba to aba dabla imuso te kibabu ko idinde kibabu ko aywa itise ka foi taka se ama hali se ka waju afanga bunye ana joro bunye itise ka gara la ka waju fa yajibu hijranuhu inda idhin ni kosiro yoro ma nyine do fe mbal maka mbal mamso assalamu baliku iki datike o tigila mana fo salama ko ngane famu katugu cheni kelala katugu tuyeni kelala katugu dugu chenana katugu jamana chenana katugu sigida chembala katugu slame chembala ka deme aka barala kiyama inabi jega sigi aka sigorola inabi je aka chenina inabi je ayo kololo mba ka baraina Allah subhanahu wa ta'ala bina toro mizama aka baraina inabi je ola fo salamo kon defamu ni anyini vamu ami nyonde deme no kada chenti srasoro chen kala mana chenta nama deme nyoye akerefe nama maye akofe abisabaliyo ni chen kala deme mba chayara ati bwaka chen naw wa tulu duma be ka fwai
shuni tile sogman wula o de jere tien o de jela tige gele ya ala ka hakili nyumandi amma ala ko kaka ala ya kama wa ala ya Allah di de ni ma yira kunyine Allah subhanahu wa ta'ala ma shinne kama ma ci java ta Allah anzalika ulwan kabira ala ka boma ala ko qur'ana na ko ala ka fanyum hoda fi manawni wala tarkanu ila alladhina zalamu to yani kelaw akana faru kada akana to yani kala deme da akana cene kala deme fatamassakum an-naru na yoket an jannatu sum bi nyoni wama lakum min dunillahi min awliya'a huma la tunsarun o cogodo fana na kera to yani kala deme bayi na kera cene kala deme bayi domi nanya mina be batashi ashadidi nenga minani gelay ha jannatu sumana o do ati masoro min ba bombolo de o do ati masoro min ba deme huma la tunsarun kolla babi ke dese matna buye yani meta sumana ka foko karta gelera na ala dele ala ka yafi ma basro bana mani hakli juma be mami ve ibi sendo ma sabo sena ibi to ala mo nofe ibi faranyeni kelaw ka ibi cene kelaw deme ko bo cenna wa qala alayhi salatu wassalam halibbi kala khdirti ka mo dalu jo iye ala rabba ko ko sallallahu alaihi wasallam kishinna ba ama wala tusahib illa mu'mina allah aywa ala rabba mande ne ba ka ma awde fe mumini che mumini muso la to sahibu illa mu'mina ni bi jeke ma fe kana jeke ma shefe fo ma mi mumini wala yakul ta'amaka illa taqi kana som ma shiki kaddu min dum fo ala yisra ba ya ala kala sallallahu ba fe nambi tama nga tama ma sabu de no fe nambi ke ma fe nga ke ala mo de fe nambi tugu ma na nga tugu ala yisra ba de la ni ala kala sallallahu kala jili ala kala ba min ban ve katma anvana mbawka ala kala bambi hinana kateme aywa anvana mbawka رواه ابن ماجه حديث ابن ماجه لك السنن كنا وقال صلى الله عليه وسلم ايضا هل الكربك كوكرا لا يحب رجلا قوما الا حشر معهم كوتشي اتي جام كل شيكانو فيك كون اولوفه ني كرا تشين كلاو نوفه جينيا كياما ينولو بكونو نيوفه ني كرا نين كلاو ما سبو على مو نوفه جينيا كياما ينولو بكونو نيوفه رواه الطبراني في الصغير والاوسط والكبير امام طبراني يعني لك السنن كنا السنن من صغير من اوسط من كبير انا ناي اكل غلي بلجلي كون وتشكو كلي فنادو سكن ما نسيبا سبتي كو ايوا على كراسه سمك الصحابه ايوا انسو كو انسو كو قال تقر على كرلا على كربا سلسم لباتو كا خادميه كتوالا كابوني كا بركاني جا كتكو ما سبلا كابوني كا بركاني ككافه جاو ما دمنبي جا على كراسه سمك الصحابه يوكا انسو تقرا alakira basal samana ka khadimiya sandande ne ya don ki getura do ka kitabul alayhi malkisi senegalien ka jamana getura do senegal jamana don ba baw do futa jamana getura do alayhi malkisi afaka kitabu dola ko anasu ko lazama rasul sallallahu alaihi wasallam wa lazamata dhill li sahibihi ko anasu tugura alakira samana ha ka labato ko mina fo mana jabe nyove ko mina sandan ko ba no fe ko kalima kuma shime alakra badda sanda ngona kuma min jaraye katame domina alakra bako ko almar'u ma man ahabba ma faramen ma kaye ma min ganu ko ko baranyana alhamdulillah rabbil alamin alaka getura min vobi ni bene bo na sorla kanu men bena ko bina ka sababu ye abina fatu do dola abina fatu nenyewa ne de bina fatu anyewa nyena fi ko na minna ngana kanimi mina ka sababu ye ko mina kunu alkama jodo ko mina nyonye walma mina gerala ka aljina sokono ni kanu inde bina ko sababu ye kuma nyana bara nyana ngumba faka mimme ra'aytu dalati nyenga nyame tuneye ne kuma faka mimme yan ngasa nyame ana suye ni me alakra badda domina ko ma fara me ma ka yema min ganu ana su ko kalima kuma me alakra badda min jara ka temeninga ma alislamo ko ne je kana kerangal len al maliki man aywa al maliki ka aywa kalandew atu nga tuku ma sababu no fe atu nga malangolo no fe tama dabla malangolo no fe tama de bi ma ka mani malangolo no fe tama de be man vi fili abi fili damema abi fili ka dinema abi fili ka ketama ni ngera o yika adamadiya totole i furko jala jole ni man vi sirat la man vina aba ko na fa dafara warati ni bakaw jable ngani bi tama ma sabaw no fe ni bi tama kalamba no fe ni bi tama kodono no fe ni filla do na ka puma fo ba kartan de fotay ni filla ka ko ke wa fa kartan de ketay o jew dakhdar tigi beka alakra sama ko jogo sanmonde do angoro ko imam darul hijrati ko konde kenera alenye koro alakra sama ka pumuna ko wajibu ala almuslimi halibi aba fo ka wajibi ya me muslimu ayo salama balikuka yahfaza jami' jawarihi ka sembo belejele taga be qadri taqati sako da majirala assalamu alaykum hakilto sembo la de sembo ka bako nako semu jawarihu hiya lisanu
dalane adoy wal aynani yani nyeksefla wal uznani yani tlufla wal yadani yani tagafla wal rijlani yani senfla wal batn yani konabara wal farji yani nyefala nunu de semoñe la annaha wada'i ullahi indahu nunu Allah subhanahu wa ta'ala ka kalfawde kadi aka joma wa huwa mas'ulun an jamil a'maliha alkama jode bina nyininga uka barab bere jelela ni mami nyene vamu ibi hakilto semona wala alquran Allah subhanahu wa ta'ala ba fanye ko inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula kuynye itula meni idusukun kibina nyininga ka ba bere jelema alkiyama don ci do ba bado ya fara nyonga wal jawari fa sab'atun jama'aha ba'dhum ton ba bado ye aywa ne 20 la fara nyonga ay kuma nyuma vo kuma nyuma al mamalika kalande getro do aywa kuma nyuma ka nga fo al mamalika kalando ni anga durshi ka hakil to ala ako satujini alal insani sab'u jawariha ko simo wolof la me ala ya di adama dema ko lobi adama de gelaya de sama kasse adama dema fayalita lam tukhlaq wala huwa yuladu ko halolu ko ngana da halolu ko ngana wolo ko lobi minze bon adama dema lisanun wa rajulun humma sam'un wa nadhiru dalane se tulula meni ha nyena flali wa batnun wa farjun humma sabi'u hal yadu kono nyefela a woloflana ko e boloy kono no balawni mashiba mbe jien kono balawni mashiba mbe aywa islamet chenekala ko kaburu kono kuma shuli alkama jodo keneka janime resgili kono nde sababu ye kasse bur hada madema وزاد الهلالي رحمه الله تعالى قائلا دون جترا وربي نيا فاي المام مالك كتاسرا الله سبحانه وتعالى يا دمن غناو دي مالكو بن انسيرا كني غناي و غنا تيدو غناو دي با نوكا كتاسرا بيجي دي بولو با ولا شيخ هلالي فانا دون جترا ko sab'un ka abwab al-jahim fi al-adad koni yin 20 wolof la minu volé flé kono nu mbe ko mina fa jahannama da wolof la di fara jami'aha walzam hasadad koy abu wolof la be kolosi yakil to abele jele la mina kanat layla de ha feram dabal bele jele tike kasira bare unye ha salamu be ala deli ala kan deme ko nu nye fewnye na Allah subhanahu wa ta'ala yi jondeme ha ibsaka seula nga sira foi ta la fokala atanga ncesri kalana kalande ba jirana ko bulo manganga nta kani bulo dolni nafali ngoron di tay yeni mina ye jamana java de ni yeni mina yi furmuso java ni yeni mina yi furuce java ni yeni mina yi ala na kira java igan nafulu ha na nyini cuko kirani a ngo beide kala de ben voani ala ka kili nyumande amma وكذلك عدم مراعاة الجوارح فتنة كبيرة سمون كلش بليا وفتنة بل بدي على الإنسان بن حنا مديكا قاله الغزالي إمام غزالي رحمه الله تعالى على كهنانا أيا فاني في كتابه الإحياء أك كتاب بل بلا أي في كتاب دودلا إحياء كتاب ينيا فير أسوانا ها يوم كل فلي سنمغلا أتاسمبو الشيخ غزالي كو يا مي كو مالك بن دينار بالله رحمه الله تعالى على كهنا أولا على كرس صلى الله عليه وسلم يا فاني يا مالك بن دينار كو إذا رأيت قساوة في قلبك كوني يجاي أيوة إدسكونا من هناك بلاك جا وهنا في بدنك يلا فوي يفرقل الله وحرمانا في رزقك يا يجرسك ها أبلالك النقو أبلالك سنة السمية فاعلم أنك تكلمت فيما لا يعنيك كي كادو سانوني يدادو كورو دي لا كومي ناتا بوي مالك بن دينار كسوفيا مباي imam Ghazali ya lakali ko nga hagil to anyira la o kuma ja ki dado fena feminda bo iye jobe ke sababi ka man vi du sukunja o be ke sababi ki farkulo la fu hali batola o be ke sababi ki garsege balaka nokote hali ta noko kuno subhanallahi nene be koyna ay to nga hagil to anyira kuna ay to nga hagil to ana anga teda korlati ja anga ngota sirawti ja sugulata sirati ja bitigi dawti ja nande doka furoka ka ashi nandata dokngup mana minda boanye ambo damadila anyine ma yere ko ibaka mi vo mowla de nyine ni yere ko de ni yere ko fle ibado ko mimbe mowlo nyana be yere la ala ka hakili mandi ama ala ko kaka ala kama aslamu ni Allah subhanahu wa ta'ala minno ko ya adenge ana bal makay kadi ama fawqal minbari sisa ngani ambi du ko nyina afa akande men du ko ye baray ngato sena fo malko bon anasaka tasira haqiqa minye moko saka shidon imam maliki naka kalando nyi minye moka don ni fuka hawo ko ngo kuti fufo
otu nidungo fo nu yu dayala dama o be qur'ana de foani o be hadisa de foani barakallahu li wa lakum fil qur'an al azim fi hadith nabiyhi al karim innahu huwa as-sami'u al alim ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي إليا طهاري المصطفى من مندوري أطهير المندوري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيام